Skrovište, Rizo Džafić. Niko u kući nije znao za moju tajnu, osim Zlaje. To je bilo tajno skrovište u grmu na livadi, nedaleko od kuće. I niko nije ulazio u to moje skrovište, osim Zlaje. Zlaja je ulazio samo u mom prisustvu. Bio je ponosan ako bih mu dozvolio da ostane jedno vrijeme u gomili šarenih predmeta. Kad imamo neku tajnu, odemo u skrovište, pa tamo razrađujemo planove. Kad nešto skrivimo u kući, sakrijemo se u našem skrovištu. Bilo je to mjesto čudno i neobično. Moj mali svijet u kojem se odvijao jedan dio mog života. Za moje skrovište vezano je mnogo zanimljivih događaja. Jednom je u to skrovište ušla neka stara mačka. Gledao sam je kako tetura po livadi i tiho je dozivao. Pokušavao sam da odgonetnem da li tetura od gladi, zime, bolesti ili starosti. Hodi, maco, ja ću ti pomoći, tepao sam. Ona je bez straha ušla, legla u ćošak i gledala me tužno. Upravo sam jeo komad kruha, pa sam ga spustio pred mačku. Ona je munjevito zgrabila kruh i počela jesti. Jednom sam rano ušao u skrovište i našao u njemu psa. Bila je to kuja našeg susjeda. Ležala je i režala muklo, pa sam se preplašen vratio kući. Drugog dana psa je nestalo, a na mjestu gdje je bio ostalo je 6 štenadi. Velija, što ćemo sad? Zabrinuo se Zlaja. Ne brini, smislit ćemo nešto, rekao sam, jer sam ja uvijek kovao planove i donosio odluke. Međutim, trećeg jutra u skrovištu nije bilo ni kuje, ni njenih psića. Odnijela ih je na sigurno mjesto.